abo bana bacu dufite muri leta ibo baragaramye bariko bararya bariko baranywa ibo bariko barabona yuko ari nta kigenda ibihe bizashira bo bazi yuko ari ni kwa kundi bazavuga ngo nta mvura idahita ngo nta joro ridaca ibo bazi yuko ari ijoro rizoca bazi yuko ari imvura izohita. Je imyaka yanjye sindagera yo guheka imbunda ngo uko ndagenda kurasa ariko nje nyogenda kabatekera bavuye ku rugamba bafite umwuma bafite inzara bavuye kurasa nkabatekera bagasanga nyabacaniye ibiryo nyabatekeye n'abandi gatwajanye n'abandi bana tukabavomera amazi bakaza bakoga umuntu wagiye azaburica amarasi iyo yaba ari umwana azagenda akura uko akura nuko agenda akora imirimo myinshi twamara gukura dukuzo ukeya natwe tugafata imbunda tukaja kurwana. Uwigoma agahamagara uwibuvira ati kanaka ageza aho umufungisha avuye muri twirwaneho ntagira uca mukumva umuntu arafunzwe kandi twaperereza tugasanga nawo banyakagara ariko mu bigaragara nti bagaragara ni uko nyine nuko bageranya nyine n'abarozi. Abo bana bacu dufite muri leta ibo baragaramye bariko bararya bariko baranywa ibo bariko barabona yuko ari nta kigenda ibihe bizashira bo bazi yuko ari ni kwa kundi bazavuga ngo nta mvura idahita ngo nta joro ridaca ibo bazi yuko ari ijoro rizoca bazi yuko ari imvura izohita ariko ibi bintu bimaze uyu ni umwaka wa 5 bifatiye kuva 2016 kugeza ubu nyine uyu ni umwaka wa 5 bihe bikabakaba. Nkavuga ngo harakwiriye kubaho ibiganiro bihuza abanyamurenge bose bihwitura abanyamurenge bikangura abanyamurenge bibakure mu bitotsi abanyamurenge bave mu bitotsi ibitotsi barimwe babivemwo noneho twicare dukore dialogue tuganire dukore ibiganiro bizahuza abanyamurenge hirya no hino ku isi mu buri gihugu abanyamurenge bicare baganire bamenye niki cyokorwa hafatwe imyanzuro iyo myanzuro nimara gufatwa twese abanyamurenge dusenyere ku mugozi umwe hatabuze n'umwe ari kuvuga ngo uyu nguyu ari muri leta uyu nguyu ari hehe twese abanyamurenge duherere ahantu hamwe duherere mu nzira imwe duherere ku murongo umwe kugira ngo dukorere hamwe abari hanze n'abari mu gihugu twese tube tuvuga ikintu kimwe tube twumvikana tube dukorera hamwe tuzatsindira umwanzi wacu. Buri munsi bari kutubwira ngo baratera igitero tugatakamba tukavuza induru ngo baratera bakanatera bamara gutera abacu bari muri leta bakayumva makuru bakicecekera cyagira ijambo bavuga. N'ubu nyine ibindi bitero byabitegura ivyo bitero byabitegurwa kugabwa kuri Kageregere ibya bitegurwa kugabwa ku Muramvya ibya bitegurwa kugabwa mu Cwagati ibya bitegurwa kugabwa mu Karingi ibya bitegurwa kugabwa mu Madegu mu Minembwe centre. Nta na kimwe abana bacu bari muri leta batazi bene wacu bari muri leta nta na kimwe batazi ariko jewe ntangazwa n'ikintu kigitumye bakiryamye muri iriya leta. Ese wokorera ifaranga we kaza haga hari wokorera ifaranga zo kugurana amaraso ya bene wabo zo kugurana ubwoko zo kugurana abavyeyi uwoshaka imirimo woshaka inzego akoramwo we yokora muri bene ziri nzego zihezica abavyeyi biwe yokora muri bene ziri nzego zihezica abantu biwe uwoshaka ifaranga bayozishakira mu bicanyi mu bwoko bwe mu bicanyi b'abavyeyi be uwoshaka kubaho we yo gushakira mu bicanyi yo gushakira muri bari abarimbuzi baye badukorera genocide ijoro kurindi amanywa kuyandi gitondo kukindi umugoroba kuwundi ko baratwica buri munsi waremwe n'Imana uwoshaka amaramuko we yashakira bene hariya nje ko ndibaza ikintu kuba tukiye dupfa n'uyu munsi tukiye tugabwa ibitero kugeza n'uyu munsi ni bene wacu binangiye bakagoma bakanga kuva mu bicanyi bagakomeza bakaba mu bicanyi ni nabo batiza bicanyi umurindi wo kutwica kuko bicanyi baravuga bati none nitubica ntibasakuza kuko nibanasakuza tuzatanga umufano yuko abana babo bari muri leta. Nje banaganiriye n'umuntu umukomeye Kinshasa wo muri Bakongo ni umukoroneli arandahirira arambwira ati mwebwe muracapfa kandi muzoshira kandi bazabica babamare mukiva abana banyu babona yuko ibihe bibi wanyu biteye bibi bisa nkaho biteye bibi wabo ico gihe no kuvuga ngo bazoshira kandi nibamara kumarira iwanyu n'abangabo barahangana bo bazobica taho bazosha aho nimba bayana bo barihebye kuvuga ngo bapfe nibareke kusha kwiyahura ku mwanzi nibiyahura ahubwo bimena mu mabarabara barase nimba bavuga bati twebwe nabashaka bazotwica
ariko nibareke kuguma gufatikanya n'umwanzi, nibareke kuguma gukorera umwanzi, nibareke kubana n'umwanzi. Icyo kintu kiri mu kutubabaza cyane, kuko mu bintu bidusenyeye, mu bintu bituma abanyamurenge badatabarwa kugeza kuri uyu munsi, mu bituma abanyamurenge batabona ubutabazi, mu bituma abanyamurenge badafashwa, mu bituma abanyamurenge badahagurukirwa, mu bituma abanyamurenge bataka ntihagire utabara, mu bituma abanyamurenge bavuga ntibumvirwe, ni bene wacu bakinambye muri leta ya Kinshasa. Abo ngabo nibo bateje ikibazo, kandi ikibazo kitari gitoya. Bityo rero kwicara tuvuga twebwe nk'abana b'abantu, tuvuga ibintu nk'ibi ngibi ntacyo bimaze, nta n'icyo byokungura, kuko turasakuza amajwi yacu ariko akagarukira hafi, ntabwo agera kure. Kuvuga turavuga, kuburira turaburira, ariko ntibibabuza gutera. Ariko kugira ngo bino bitero bihagarare, izi mfu zihagarare, aka karengane, iyi jenoside, ubu bwicanyi, ubu bugizi bwa nabi buhaye bubera hariya, kugira ngo buhagarare ntibugasubire kandi kuba, nuko abanyamurenge tuvuga ari umwe. Ikindi cya kabiri nuko abanyamurenge bitandukanya n'abari abanzi, nta leta bahe bakora, ntacyo bahe babumbabumba, nta gihugu bahe bakorera. Igihugu cyecisho ababyeyi babo cyasenye iwabo, icyo si igihugu. Mukibiba kicumva yuko umuntu uvuze nk'uko, umuntu ubabwira kuva muri leta bakamufata nk'umwanzi, baracyafite ikibazo gikomeye. Umuntu uvuze ngo nibave muri leta ngo si nzira yonyine ngo yokemura kiriya kibazo, ngo hariho n'iyindi nzira, kandi iyo nzira batayicamo kugira ngo bakemure ikibazo, kandi bo bakabona yuko ikibazo atari bo bogikemura, ahubwo ikibazo cyokemurwa n'abandi batari bo. Haracyariho ikibazo gikomeye. Rero abantu nibavuga ngo bene wacu bari muri leta batije umugambi leta kutwica, kuko leta ibizi yuko ntawe uzoyinyomoza, ntawe uzoyivuga. Uwo yinyomoje n'uyu nguyu yatamitse umugati hano, uwo yivuze nabi n'uyu nguyu bari kumwe, n'uyu nguyu bari ahangaha bari kumwe, niwe wavuze batemera ko muratwica, none se ko twebwe nyine tuwe dukora ahangaha tukaba tuwe turwana. Bari mu kurwana za Beni za Butembo, bari mu kurwana mu ntara zose, bari mu gupfa bagapfuka, bari mu gukora, ariko ababyeyi babo barara ku misozi. None se twebwe tutatwirirwa turwana tuzana amahoro ahandi wacu yarabuze? Nimba mukeneye ko dukomeza kurwana tukazana amahoro, nimubanza mureke tuje iwacu ariho tuje kuyazana, kuko n'ubundi nguje kurisha ngihera ku rugo. Jewe nkibaza icyo abacu baryamye muri leta ngakibu. Rero mu bitumye tudatabarwa, na wa munsi narabikubwiye, mu bitumye tudatabarwa ni bene wacu bari muri leta. Niba uganiriye n'abandi bantu bo mu bindi bihugu, kugira ngo ntabo tuzatuvugana nabo, tuzatuganira nabo, ariko barakubwira bati uko yawe uvuga aya magambo gutya, kandi tuzi ngo ahari wa bene wanyu babaserukira, ababaserukira bakaba baryamye muri leta ya Kongo, kandi bakaba batavuga aya magambo. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuga kurabesha. None nje naje kwibaza, ahubwo abanyamurenge bagize ubaserukira ryari? Abanyamurenge bagira ubaserukira, abanyamurenge bagira ubaramutswa, ni yatowe nande, yashizweho nande? Umuntu azoza agenda namara aje kuvuga ngo ni userukira abanyamurenge, ngo ni ureba abanyamurenge bose hirya no hino ku isi, ngo ibyo avuze ni iryo ngiryo, ngo nimba besha nuko, nimba beshuye nimba nyomoje nuko, uko avuze ngo nuko niko kugomba kugenderwaho. Ibi bintu rero bigomba guhagarara. Nimureke abanyamurenge twumve ibintu cyo kimwe, tubyumve cyo kimwe, duhagurukire hamwe, twese tuganire, abakuru n'abato tuganire, abari hanze n'abari he, twese tuganire, tumare dufata umwanzuro, tumenye ngo ikintu tugiye gufata ni ikintu ndakuka kizatuma ino nkota ituva mu ijosi. Tuzoza twirwanaho turi abaturage kandi dufite leta, kubera ko leta ya Kongo irwana ku bandi baturage ariko ntirwane ku bacu, kubera ko leta ya Kongo itarwanya abandi baturage ariko ikarwanya abacu, kubera ko abacu bakorera leta ya Kongo kandi bazi ngo iri kwirwanya abacu, iri kwica ababyeyi babo, iri kwirasenya iwabo. Iki kibazo rero bataragihagurukira ngo bakive imuzi n'umuzingo bakizingure, bagihagararemo nk'abagabo, bahaguruke bitange. Nimba kuvuga ngo barapfuye, hari uwambwiye ngo baravuze ngo nimba ari ugupfa ngo bazopfire hariya, nimba ari ukwiyahura, nibareke kwiyahurira ku mwanzi, aho kwiyahura harahari. Nibazamuke baje mu bijabo baje kwiyahura, nibazamuke baje muco hagati baje kwiyahura, nibaje mu minembwe, nibaje ku ndondo naho bazabapfa, nibaje mu mibunda baje mu minembwe. Ariko kuguma kuryama hariya nicyo gituma tudafashwa. Nabifuza kudufasha bari mu kuvuga bati turabafasha gute? Abanyu baryamye hariya bafite ibyo bahe bakora. Ni ukuvuga ngo uzabaye mukora ko murabesha, kuko niyo babajije barahakana. No kuba kwabo hariya konyine gusa no kugaragaza yuko ababyeyi babo badafitanye ikibazo na leta, ni ukugaragaza neza yuko ubwoko bwabo budafitanye ikibazo na leta ya Kongo, ubwoko bwabo nta kibazo bufite kuba kwabo hariya. Sawa, urakoze cyane, gahugira amahoro y'Imana. Igisirikare nakazi umuntu wese ajamwo, igihe wumva utagashaka uhindura ugahindura ukaja mu kindi gikorwa uba wumva wifuza.
rero igisirikare naragikoze kandi nagikoze imyaka myinshi, nagikoze imyaka 9, numva ko ngomba guhindura ngakora n'ibindi kugeza n'uyu munsi ndacari ko mbikora. Umuntu uvuga gutyo wenda nuko atazi Mahoro, ariko Mahoro ni umuryango w'abanyamurenge, nawo muryango ufasha abanyamurenge. Nukuvuga ngo Mahoro mu yandi magambo novuga kuko ari umuryango utabara abanyamurenge mu gihe cy'ibibazo. Mahoro yashinzwe mu mwaka w'2004 igihe Abanyagatumba bapfuye. Kuva icyo gihe Mahoro yakomeje ikora ibikorwa kugeza n'uyu munsi. Nimba nta muntu urishwa n'inzara iwacu nukubera Mahoro. Nimba nta mwana uragwara ngo abure uko avuzwa nukubera Mahoro. Mahoro ni umuryango w'abanyamurenge, ndetse iyo biza kuba ngombwa imiryango yose y'abanyamurenge yo kwiswe Mahoro Peace Association. Urugamba ntabwo ari amasasu gusa cyangwa guhagarara kuri tere. Urugamba rugira ibice byinshi. Hari abaza barwana ruriya rw'amasasu, abo nabafasha umukingo ukomeye. Hari abarwana urw'amagambo, hari abarwana n'urw'amwaye. Rero abo bose barakenewe. Abari muri Amerika nitwe dufite ubushobozi. Mu gihe iwacu haramutse habaye ikibazo, tugomba kwintervena mu bushobozi bwacu. Ntimukoresha ubushobozi bwanyu mufite kugira ngo muteze iwacu imbere, aho nari kukumva. Ariko kuvuga ngo tumanuke hariya, n'umusore njewe nzamuvuga ngo abasore bari hano muri Amerika, umusore avuye hano agasubira muri Afrika caba kibaye igihombo. Ariko umusore bavuye aho bari hose bakitanga, kubera kuko amabilze yabo atari menshi cyane cyo kimwe n'ay'abantu. Bavuga ngo tugiye kurwana urugamba rw'inzara, urugamba rw'ubukene, urugamba ibibazo byose biri wacu tugiye kubirwanyiriza hano muri Amerika. Buri muntu agatanga umushahara wiwe w'ukwezi kumwe. Ubwo aba ari umukingo ukomeye, aba ari urugamba ruteye ubwoba bayarwanya. Rero ikibazo si ukumanuka, ikibazo ahubwo ntitwishize hamwe kugira ngo turwane urugamba duhagaze hano iwacu. Nasubiyeyo abantu bazi n'iwacu bazi kuko nari mu nzira nsubirayo. Nari naguze inka kuko njewe ndi umworozi nkunda korora. Nari naforomesheje iwacu hari amafuru 5 arimo amadafari 150. Narimo nja kubaka inzu nzaba ndimwo iwacu, nkaba nicayemo meze nk'umuntu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera imirwano ihari byabaye bihagaze, ariko umunsi imirwano yohagarara nanje no tangiza ibikorwa byanje byahagaritswe n'intambara. Intambara nihagarara ibikorwa byanje byose babitangire. Ndi hano ariko umutima uri iwacu, na Mahoro ntegereje gusa kugira ngo nsubirenje gukora ibikorwa byanje. Twari tuyategereje muri Leta kuko Leta niyo izitanga amahoro n'iziserukira Imana hano mu isi, ariko Leta yacu ntiyabyitayeho. Duhanze amaso ku Mana, n'abasore bacu bari ku migabane yose y'isi bakora ibishoboka byose kuko nibo bafite imbaraga ubunyine, imbaraga mu mashuri, imbaraga mu ndimi, imbaraga mu gushakisha amafaranga. Bari bo bashaka Imana izabacishemwo gushakisha ayo mahoro iwacu kandi aboneke. Cyane mvuze abasore abamaze gukura, abasaza bazanye abana hano barakoze turabashimira, ariko abasore namwe dukeneye kubona icyo abasore bazakora kugira ngo bagarure amahoro iwacu mu karere. Ni intambara, ubwoko bwacu buri mu ntambara, kandi bitewe n'abanyapolitike bamwe mu baturanyi duturanye n'intege nkeya za Leta yacu. Ariko komine yo irahari, byanga byakunda izaba, byaba none byabe irahari, byanga byakunda izakomeza ibeho. Ikidakora ubu nyine ntiratangira gukora ku mugaragaro kuko bari babitangaje, Perezida arongera arabihagarika, ariko ntiyayikuyeho, irahari. Nuko gukora ku mugaragaro turabyizeye neza kuko izatangira gukora ku mugaragaro. Gusa icyo dusabwa twebwe no kuma kuyikora, kuyirimbisha no kuyitunganya. Asigaye bizakunda. Komine Minembwe ni komine mu makomine ari muri Kongo, ntakizayikuraho. Ntabwo nabyemeza. Umunyamurenge yogira uruhari mu yicwa ry'umunyamurenge, nawe yakwishwa mu bishwa. Abari muri Leta sina benshi cyane, ni bakeya. Ngira ngo n'akantu gatoya tubona ko kurengerwa nakaba gaturutse kuri bo. Wenda iyo bataza kuba bari muri Leta ntibibe bimeze uko bimeze uyu munsi.
ntabwo rero abari muri leta aribo bafite uruhare mu biha bitubamo, ahubwo gakeya tubona, agahenge gakeya tubona, cyangwa se wenda ubutabazi bukeya tubasha kubona n'ubu baturukaho. Ntabwo navuga ngo abari muri leta ngo nibo bafatikanyije umugambi n'ababisha bacu. Izo za groupe simbizi, njyewe tubana kuri groupe, ntabwo twayimukuyeho, ni n'uwo muri famiye. Njyewe namubwiriye inama, ndamubwira ngo ntakabaze uruhande rumwe gusa, azabaza impande zose. Ni byiza ko abantu bavuga ibiri ku mutima gusa. Itangazamakuru ico no babwira ntimukemere gushiraho umuntu utukana, kuko ibiganiro bikurikirwa n'abantu batandukanye, bakuru n'abatoya. Umuntu wese ukoresha amagambo arimo gutukana ntimukamuhe mikrofone yanyu ngo ayivugireho. Ariko umuntu uvuga ibitekerezo by'iwe uko abyumva, byo babitandukanye n'iby'abandi bose, ariko akabivuga mu kinyabupfura, akabisobanura neza, uwo muzamitunga mikro, hanyuma bafite kumusubiza bamusubize bitewe nuko bumvishije yabajije. Yeho nuko bisi izina ritari iryabo. Muri Amerika tugira umuryango w'abanyamurenge witwa Mahoro, niyo mitiwarite y'abanyamurenge. Iyo biyita icama ntibiyite mituwarite, nta kosa bari bafite, ariko ikosa bakoze nuko biyise mituwarite kandi hariho indi mituwarite. Kandi mituwarite ntiziza ziba zibiri. Abanyamurenge ntitugomba kugira za mituwarite zibiri, tugomba kugira imwe gusa rudendo, kandi ni Mahoro Peace Association. Abazoshaka gushinga amapariti politike, ndibaza neza ko Mahoro nta numwe yobuza gushinga parti politike, n'uburenganzira bwe.